may kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong na. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa yayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Ket ita, adtoy ti sabali paya pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti balasang uray na pili, maawis iti ayat anasudi. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Ay na, makapasurunday jay abobot. Iso lang nga rodan ti kursunadak, ngam ipasangon na palang day jay adaryo. Ay, di tanamot day ta adaryo Day jay anak ang ngisit. Ay, uray sa anan. Agawid ak man laungan. Anya, intarayam ni Daryaw nga agar-aram ken ka. Wenanang, masurunak. Na? Apay nga katawa ka na. Ay, makakatawa ka, masayangan ken ka, Sarita. Taapay nanang. Kat no naggagalit ken na anos ni Daryaw, pinaluspusam pay laang anak kaw. Ay, jaklakit di kayak day dya adaryo nanang. Ay, uray pa'y ngatan iso, tinabat-bati alalaki dito'y lubong. Ay, jak tulat ta tutupan. Amom tay pagsasao ako nada, anak kaw. Anya nanang? Ti balasang uray na pili, maawis iti ayat anasuday. Di kay man nanang. Ay, saan to ang mapasamak day ta? Saan to apulos? Pinanawan na kagayam ni Sarita. Idi pinanawan kayo idi na minsan nga aldaw. Jakman amukin ni Sarita. Pinadas ko laeng nga arman. Yamang kasjemot yung timpakita na kanyak. Ay, Isong araw da pinanawan kayo. Idi kasta, maibaw ingkan ka ti panaggusto na kanyak. Natataer ka ngamin ngam iti siyak. Nangisitak ngamin. Angam, bagay ko mat, sana ya. Ay, una. Kan nagagat ka. Naanos ka pa Awan ti makunakyan ka. Tayo ti kinabayagan ti panaggayim ta. Talaga na panagnag ka akong dagita, Daryaw. Pasablugan nakmarin. Saan? Ipagbatag pa isaw. Ala Anusam nga arman ni Sarita. Tamamati Dumtang tumot lang ti kanito nga ayatan na ka. Anya day jay. Ay, panyang. Unay kamutan. Kunaklano buwaya ti mapugitayan. Di ka man mangigigtot si ka, bobot. Amang panyang. Nakarakaro ka pumimpintas no kasta makigkigtot ka. Che, di ka man. Agpaso tayo pagbagak. Kitam ni. Nagtali na ita nalabasit ti pingping mo. Kasla kalabasit ti bibig mo panyang. Anay ko. Hindi nakbarsakan Mapan kami ni Jay. Ije ti paglanguyam, taglabaak ditoy. Sana balik ka. Di ta pumanawak mo't laeng. Ngamin, ada papanan mi ka ni Daryaw. Ala, darasam. Amangan na niya pa'y ti maaramid ko ken ka. Alaman laeng. Panawan ka dito yun, panyang. Panyang, nagkita kayo kadikan ni Bobot? Wen, ngam pinapanaw kumatla adagos, tamang luklok kumat. Ha? Sa dino tinagkitaan nyo? Uy, saan kami ang nagsarakan niya? Agimon ka manan. Ha? Saan mo't panyang? Amok gusto ka kenkwana. Nakitak laeng. Saan kami ang nagsarak?
sana na igagara. Ijay karayan, tinagkitaan me. Aw, Panyang, Mm. di nakadidinamag ni Bubot? Makitam? Madlaw nga gusto ka kankwa na sarita. Ang saan man, di nakamot dinamag. Ay, kasta aya. Ang di ka mandanagan. Ibagaktokan kwa na no agkita kami manan. Sapsapulam. Ay, oo na yan. Nagrigat matlakit diti agay kan aya. Ay, aginanak man pa eh. Ay, Ante, nay, agmerienda ka pa'y. alang nga Rod, iyag mo dito yan. Ay, Ate, agyaman nak, balasan kaw. Uy, naglawa tinalinisam ante. Ay na, nalawlawa pa'y kumabalasang kaw, nulalaki ti kaduak nga gaik ditoy. Masapul aya lalaki ti kadwam nga aglinis, ante. Ay katuan, tapno na pigpig sa nga agtrabaho. Apay ngamin aya, di mo pa'y laaklonan ni Dariaw, si Kasarita. Ha? Huh? Ni antimot? Nagado di ta alalaki. Ngam dayjay pailang adaryo ti iritom kanya. Apay ngamin aya, di mo kaya kat nagagatmat ni Dariaw. Uray pa'y ante. Basta jak kayat ni Dario. Managpili kamot ngamin. Ay na, masursurom to nga ayatan ni Dariaw, balasang kaw. Tay kunada nga rudan, ti balasang, oray na pilay, maawes iti ayat anasuday. Mamati kamot iti day ta pagsasaw, ante. Basta, jak kayat ni Dario. Jak topolos maayat ni Dario. Naimbaga malamyaw, nanalokreng. Ay, kastamat kan ka, Dariaw. Ni Sarita ka diti masapul mo. Uwan ko nana. No, adalaki di. Mala, sumrak ka ba raw? Agyamanak, nana. Mala, agtugaw ka ba tayabak ni Sarita ijay kwarto na. Uwan, nana. Uraya kon. Adda ni Dario di tasalas. Ay na, nagturid nga umay di ti balay. Ay na. Sarita, adda ni Dariaw. Rumor ka dita silad mo. Anya nga tati aramidag. Tapno dinak makita ni Dario. Sarita, rumor ka na. Amok nga da ka dita silid mo. Ay, una yan ni Nanang. Ibaga na pa lang nga daak dito eh. Ay, anya nga tayo ti aramidag. Amokon. Magnaak iti tawa. Ay, magnaak dita. Tapno dinak maabutan ni Nanang. Ay, lumagtuak ditan. Uray na nga to. Anay ko. Ay na, natukol samat kanti saka. Kanay ko. Ay, apay, anya nga minter aramidon kaya. Anay ko. Nasakit lang arudan ti saka. Katawaan ng palangmat, Nanang. Kasana, limbag to kamot nga min di tatawa. Kaya't mula ang adi makita ni Daria. Anay. Tatang. Ayabam ni tatang tabagkatan na. Ay, mabit lang. Dariaw! Umay ka man ditaw! Ay, saan ani Dario ti ayabam, Nanang? Nuray anya ti ibagbagam. Isungarod ti adda dito yan. Ay, Dariaw! Umay ka tabagkatam ni Sarita. Ipan mo ijay silid na. Uwan, nana. Ala, Sarita, umaykan. Manjak! Jak kayat ani Dario ti mangbagkat kanya. Ay, pagkatam kit din Dariaw. Bayam nga gulagaw. Basta ipan mo ijay silid na. Uwan, nana. Kaya't mazawan, impasakroy kan ni nanalukring ni Sarita. Uwan, bubot. Kapilitan ta syakmet tadda ijay. Aw, kaya't anya nga tinapasama. Sika talaga bubot. Anya ngay, nagawid ako na. Iti naipan ko ni Sarita iti silid na. Kaya't mazawan, di mo intuloy nga inaram kabayatan nga adda ka ijay?
Ay, katsahanin abubot. Si kamot, nagatuti bagbagam. Kan si ka, ti kanayo na taktakamatan na. Pare Daryaw, amumot ani panyang ti type ko. Saan kat ani Sarita? Uwan ang, Ituloy mo kit ding Armin. Amok, magunod mong tumot lang ta ayat ni Sarita. Oray kita. kasano nga ay. No talaga nga awan mo tinamnamag kan kwa na. Oray kalakit din aya. Kunada nga rudain. Ti balasang uray na pilay, maawis iti ayat anasuday. Unay kamot nga minan, aya Sarita. Ayat mula sana makita ni Dario, limagtukan iti tawa. Kasano? Pinastrak mo't ngamin ni nanang. Katuray sinangom kumalatan. Anyangay, nadonor ka na din na oras. Uwin nga rod panyang. Uy, sana kun amakapan iti ponsyonan inton Domingo. Ay, unay kamot nga minan, aya. Day tapay la punsyonan di pampanunutom mo. Uwin tapno makabiro ka kun iti baro ang mangaram kanya. Anya? Umasasi daglang arudan di barukan ka. Sumapol ka pala iti sa balay. Saanan, no ni Dario pa lang ti ibagbagam. Imbag ko man no ni bubot ata iso. Ay, Sarita. Aday magakan ka sapay ko matadi ka gumurgura. Anya dayta? Kwa, agdat-daton ni bubot kanya. Ha? Kasta ka de? Wan, jak pala inaklon ata pampanunutan ka. Di nakpanunutan panyang. Anya ngay nga rod no siga ti ayayatan na. Adakan ka no aklonam ti ayat na. Agyaman Sarita Ay nakunak no gumura ka. Agyaman ta makaawat kagayam. Ay, ne. Si kamat gayam ante. Di ka na pan ijay talon nyo? Saan pa'y kaanakan? Anya ngay, kumustan ti Riknam? Ay, sumaysaya at matan ante. Iso na laang talimtag pa lang ti sakak. Dayta ti maganab mo. No kumata sinangom ni Dario, di saan kumakasta tinapasamak ken ka? Huston ante. Ni Dario man ang ti ibagbagam. Saan ayang agpaisumot ti ibagbagak? Huston ante kunakmat. Ala sigay. Mapan kakit di jay mangilaw, taing kay pailaw, day tasakam. Kabagays. Apay, kabagays. Anya nga tano ayabantan ni Dario amang kadkadwa ken ni Sarita dito'y balayaw. Amom lang arudan asaan akayat ti anak ko ni Dario. Ad-adda umpay laang. Kunaklaan day jay muta. Tapno adda kadkadwa na no day tay mapantay jay talon. Ay, jakam mo, no anya ti kapanunutan ni Sarita. Ay bay amlat ta iso ti mang desisyon no anya ti kayat na. Ado upay ka diti labaan panyang? Basit lang yung dayto, ibobot. Adda ka di papanam? Awisin ka kuma. Tama pantapasyaran ni Sarita. Ay, kawan yawid tapay atilin na baak. Ibilag ko pa Ay katuna. Tulungan kan tapno malpas sa dagos. Sakbay nga agawid ta. Bumato kakpay. Parang nga dati maalak alutwan tayo iji balay da Sarita. O sige, mapangkangarudan. Ingkan. Sige nga raw. Nakaw. Aganad ka Amangan numayanod ka. Ikagdanag, taoray no nakutungak. Sana ka maiyanod panyang. Nani? Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, inakitaan no adda ni nanang ija kusina. Ay, mayat matanda ito sakak. Sarita, nakariing kagaya man. Ay, nanang, sino dahi ta nakaturog iti papag? Bayam ta maturog pay laeng. Ni Dario dahi ta. Anya? Ni Dario? Wan,
Kinadwaan na ni Antim anapan nakiani iti kalman. Apay ngay adito'y balay anaturog. Apay asan ang nagawid? Narabian da nga raw. Iso asaan min a pinag-awid, tarabi iuna yan. Ala, umay kakite, tamapantaag lutaw. Ala, mangan kalata, Dario baraw. Ay, oo na, agyaman na. Sarita, iyawat mo kin ni Dario day tamasida. Isumutla nagkaabay kayo. Ay, oray, sana, nana. Nabsuga kaon. Ay na, saan ka ka din nga agbabain baraw? Ipababalay mulatan ng runa no. Apay ngay akas ti panangkita mo kanyak nanang. Nalakit din, mangan kalata baraw. Ay, hindi kayo madanagan, nana. Agawid akmet lang, kalpasan ti panangan ka. Ala, sikat ti makamaw baraw. Imbag man ta nakaumay kayo, Bobot, Panyang. Imbaga ngamin ni Bobot itay, Sarita. Kunak man no, dito ni Dariaw. Uy, Bobot, asar manan ni Sarita. Kwa, Sarita. Angaw ko lang din siya. Agad, kumustan nga dito sa kamanadangran? Ay, mabalinan ang maipag na. Uray, medyo nasakit pa ilaang, Bobot. Mabalin mon sat makisalan ah. Sika talaga, Panyang. Sige, mabit lang Mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Dario, makamu ka pailaang dito'y Mapan ko pa'y kitaan, no kasano ti padanom, ijay talawn. Wala na. Agmerienda kan, Dario. Ay, agyaman na, Sarita. Saan ka kadi amarigregatan iti trabaho? Saan mo, Sarita? Kinapudno na, kayat konti kastoy. Ngam tay agalis-alis sa kiti trabaho. Ay, kasta ka di. O sige, agmerienda ka pa'y. Agyaman manan, Sarita. Agyaman na. Nasaya at man ta makapagnakan iti husto, Sarita. Wen Panyang, saan akong nga agigyan iti balay. Apay, di mo kaya takadkadwa ni Dariaw. Uy, naamwak akanayon na atulungan ni tatang mo iti talon. Ay, saan mo at Panyang? Ni, natang ti kinatang mo. Wen Panyang, tapno adda pamigsa ni... pamigsa da tatang. Ni Dario ko nam ka din. Yan tangay, nadlaw mon. Wen, ipudnok manlangan kan kapanyang. Di? Inaklon kon ti ayat ni Dario. Nasursurok nga inayat. Gaputan na anos kan nagagat at talaga. Oh, makitam. Diagpay so tay pagsasawa ko nana. Ti balasang uray na pili. Maawis iti ayat anasude. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti balasang uray na pili, maawis iti ayat anasudi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Carlo Lopez, ken itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag! Agiyaman kami itingkay panagdengeg.